اهلا بيكم. هنكمل ان شاء الله النهارده سلسله تعليم الخرز للمبتدئين. والدرس اللي فات كنا اتعلمنا ازاي نعمل الغرزه الرباعيه. اللي ما شافوش هحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. تمام. وان شاء الله النهارده هنتعلم الدرس الثاني وهو الغرزه الخماسيه. الاول لازم نعرف الغرز بتاعتنا الاول اللي هنشتغل بيها عشان بعد كده نعرف ان احنا نشتغل الخرز بكل سهوله. اول حاجه هنقص خيط زي ما انتم شايفين كده، وغرزه خماسيه يعني هنجيب 5 خرزات. هنجيب 5 خرزات كده وهنحطهم 2 3 4 5. تمام. حطيت 5 خرزات اهو. كالعاده هوسطن الخيط بتاعي، حطيت 5 خرزات وخليت طرفين الخيط قد بعض. بعد كده هعمل ايه؟ هكمل بالطريقه اللي انا مشيت فيها في الفيديو اللي فات. اللي هو هعمل ايه؟ شايفين الخيط؟ هجيب الخيط طرف الخيط اليمين اهو، وهدخله في اخر خرزه انا طلع منها الخيط اهو. شايفين الخيط طلع من اخر خرزه اهو. تمام. هرجع الخيط فيها تاني زي ما انتم عارفين احنا بنرجع الخيط في خرزه واحده بس. اسحب بقى الخيط بتاعي كده، العقده اللي اتكونت دي او الحلقه اللي اتكونت دي اطلع منها طرف الخيط التاني، وشد الخيطين هما الاثنين مع بعض كده. هيتكون عندي العقده اللي احنا عرفناها الدرس اللي فات، العقده الصغيره دي. هشد جامد كده اهو وامسك الخرزه وادخل العقده جوه الخرزه اهي. تمام. لازم ادخل عقده جوه الخرزه كده. بقى معانا غرزه خماسيه، اول غرزه خماسيه. تمام. اول غرزه خماسيه زي ما احنا قلنا بتتكون من 5 خرزات. طيب انا دلوقتي هشتغل غرزه خماسيه على واحد. هنشتغل غرزه خماسيه على واحد يعني 5 على واحد. 5 على واحد، احنا هنا طرفين الخيط طالعين معانا من خرزه واحده. عشان اعملهم 5 عايزه احط 4 خرزات. تمام. عايزه احط 4 خرزات. بس في حاجه هنا عايزه اقول لكم عليها الاول. الغرزه الرباعيه كنا بنحط خرزتين في الطرف الشمال اليمين وخرزه واحده في الطرف اليمين او العكس. تمام. لكن في الغرزه الخماسيه هنا احنا هنطلع بالسطور لفوق، مش هنمشي بالجنب. احنا هنا مش هنمشي بالجنب. تمام. احنا هنطلع بالسطور لفوق. تمام. فهنعمل ايه؟ زي ما قلت عندي خرزه واحده طالعه عندي خرزه واحده معايا. هعوز 4 خرزات عشان يبقوا 5. تمام. فانا هحط الاربع خرزات فين؟ هحط الاربع خرزات في طرف خيط واحد زي ما انتم شايفين كده اهو. حطيت الاربع خرزات في طرف خيط واحد اهو. تمام. هرجع في اخر خرزه عند الحلقه اهي، اطلع منها طرف الخيط التاني. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ عندي خيط من فوق وخيط من تحت. الخيط اللي من تحت همشيه خرزه واحده، والخيط اللي من فوق هحط فيه كام خرزه؟ انا عندي طرفين الخيط طالعين من خرزتين، يبقى عشان اكملهم 5 هحط 3 خرزات. 1 2 3. تمام. 3 خرزات. هرجع برضو كالعاده في اخر خرزه اعمل الحلقه بتاعتي واطلع منها طرف الخيط التاني. تمام. شايفين بالشكل كده؟ الشكل ده كده اهو. اقرب الزاويه شويه. يبقى اول حاجه عملناها ايه؟ اول حاجه عملناها جبنا 5 خرزات وحطيناهم في الخيط بتاعنا وربطنا عليهم بالعقده زي ما احنا ماشيين عادي خالص. تمام. بعد كده عندي طرف الخيط اليمين حطيت فيه الاربع خرزات مره واحده. ما حطيتش بقى هنا في طرف خيط وطرف خيط، لا، حطيت الاربع خرزات في طرف خيط واحد. قلنا ليه هنحتاج 4 خرزات؟ علشان انا طرفين الخيط طالعين معايا من خرزه واحده. عشان اكملهم 5 عايزه 4 خرزات. طيب تمام. بقى عندنا خيط من فوق وخيط من تحت. الخيط اللي من فوق حطينا فيه، طبعا احنا الخيط اللي من تحت مشيناه كام؟ الخيط اللي من تحت مشيناه خرزه واحده. الخيط اللي من فوق حطينا فيه 3 خرزات بس. تمام. اول السطر بنبتدي في الغرزه الخماسيه، اول السطر بنبتدي باربع خرزات. بعد كده بنمشي 3 3 3 3، واخر السطر بنقفل بخرزتين 2 بس. هقول لكم ازاي دلوقتي. تمام. طيب زي ما قلنا ان احنا دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده عندي الخيط اهو من فوق. الخيط اللي من تحت همشيه خرزه واحده. تمام. الخيط اللي من تحت كده همشيه خرزه واحده، والخيط اللي من فوق هحط فيه 3 خرزات. هقفل في اخر خرزه وادخل العقده بتاعتي جوه الخرزه
ودي زي ما قلنا المره اللي فاتت ان دي خطوه اساسيه. خلاص، الخيط اللي من تحت همشيه خرزايه واحده كمان، واللي من فوق هحط فيه 3 خرزات. زي ما قلنا احنا بنطلع بالسطر لفوق، مش بنمشي بيه من الجنب. خلاص، رجعت في اخر خرز اهو، هطلع منه طرف الخيط التاني، اهو زي ما انتم شايفين. تمام، احنا بنعمل ايه دلوقتي عشان ما تتلخبطوش؟ احنا دلوقتي بنمشي الخرز بتاعنا، شايفين اللي هي الغل اللي على ال5 خرزات اللي في النص دول، عشان ما تتلخبطوش وتكملوا هنا مثلا او هنا. تمام، احنا بنشتغل على ال5 خرزات اللي في النص. عملنا اول غرزه خماسيه والثانيه والثالثه والرابعه. تمام، فاضل معانا خرزه واحده اهي، همشي الخيط فيها، همشي الخيط في اخر خرزه اهي معايا. تمام، طيب انا دلوقتي مشيت، انا دلوقتي بقفل السطر. تمام، خلي بالكم في الغرزه الخماسيه السطر بتاعنا هيتقفل ازاي؟ بعد ما دخلنا الخيط بتاعنا في اخر خرزه دي، همشيه كمان في الخرزه اللي هي واقفه دي اللي من الجنب، اللي هي اول غرزه خماسيه احنا عملناها. تمام، هدخل الخيط بتاعي في الخرزه النايمه دي، وكمان هدخله في الخرزه اللي هي الواقفه دي. تمام، عشان نقفل السطر بتاعنا. هتلاحظوا ان الخرز الشكل بتاعنا بدأ ان هو ايه يتقوس شويه. تمام، طيب دلوقتي بقى ايه؟ بقى عندنا طرفين الخيط طالعين من 3 خرزات، عشان كده هنحط خرزتين 2. احنا بنعمل على العدد. يعني ايه؟ يعني غرزه خماسيه هتبقى 5 خرزات، غرزه رباعيه هتبقى 4 خرزات، غرزه سداسيه هيبقى 6 ايه خرزات. فاهمين؟ اطلع بقى طرف الخيط التاني وابتدي ان انا اشد كده وادخل العقده جوه الخرزه. شفتوا الشكل بتاعي بقى مقوس ازاي؟ شايفين بقى داخل لجوه ازاي اهو. تمام، دي كده 5 على 1. يعني ايه 5 على 1؟ 5 على 1 يعني الخيط اللي من تحت بنمشيه في خرزه واحده بس، والخيط اللي من فوق بنحط فيه 4 خرزات في اول السطر، وبعد كده بنمشي خرزه واحده، وبنحط بعد كده تمشي بقى ايه، نمشي 3 خرزات 3 خرزات 3 خرزات، وفي اخر واحده لما نيجي ننهي السطر بتاعنا في الغرزه الخماسيه، بندخل الخيط بتاعنا بنمشيه في الخرزه اللي من تحت دي، وكمان بنمشيه في الخرزه اللي واقفه من فوق دي، وبنحط خرزتين 2. تمام، دي كده 5 على 1. طيب 5 على 2 دلوقتي احنا هنعمل السطر الثاني وهيكون 5 على 2 عشان برضو تعرفوا الفرق بين 5 على 1 و5 على 2. طيب 5 على 2 زي ما قلنا، طالما 5 على 1 يبقى ايه؟ هنمشي الخيط بتاعنا في خرزه واحده بس. انما 5 على 2 يبقى الخيط بتاعنا، يعني بمعنى اصح 5 على 2 دي عدد الخرز اللي معايا هيبقى 5. تمام، على 2 معناها ان الخيط بتاعي يبقى طالع من خرزتين. تمام، مثلا 5 على 1 يبقى عدد الوحده بتاعتي هتبقى 5 خرزات، لكن على 1 يبقى الخيط بتاعي طالع من خرزه واحده. تمام، طيب 5 على 2 زي ما قلنا هنا. ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي. دلوقتي احنا قلنا 5 على 2 يبقى عايزين الخيط بتاعنا يبقى طالع ايه؟ من خرزتين 2. احنا هنا الخيط بتاعنا طالع من خرزه واحده بس. خلاص، طيب انا عايزه ادخله في الخرزه الثانيه عشان يبقى ايه؟ يبقى معايا خرزتين. تخلي بالكم عشان ما تتلخبطوش في النقطه دي، لما تيجي تدخلوه في الخرزه الثانيه هندخل في الخرزه الثانيه اللي هي بيبقى تحتها خرزه واقفه. تمام، يعني الشكل يبقى بيدينا شكل 7 كده. شايفين ده شكل 7، الخرزتين اللي من فوق والخرزه اللي تحتيهم دي كده شكل 7. تمام، هي دي الخرزه اللي احنا هندخل فيها الخيط. انما مش هينفع ان احنا نمشي الخيط بتاعنا مثلا ناحيه الشمال اللي هي في الخرزه الثانيه اللي جنبها. ليه؟ عشان تحتهم فراغ، في فراغ تحتيها اهو، مفيش خرزه واقفه، في فراغ في النص هنا. ده كده غلط، ما ينفعش نمشي الخرزه الثانيه في الخيط في الخرزه الثانيه اللي من هنا. خلاص، عشان انتوا لو مشيتوا الخيط بتاعكم في الخرزه اللي هي ناحيه الشمال دي الشغل هيبقى مش مظبوط. يبقى صح ايه؟ الصح ان احنا بنمشي الخيط بتاعنا في الخرزه اللي تحتها، او نحط الخيط بتاعنا في الخرزتين يبقوا طالع من خرزتين اللي تحتهم خرزه واقفه. تمام، ادي خرزتين اهم تحتهم خرزه واقفه، وادي خرزتين تحتهم خرزه واقفه. انتوا فاهمين ازاي؟ خلاص، يبقى انا دلوقتي همسك طرف الخيط اليمين وادخله في الخرزه الثانيه اللي جنبها دي، بحيث يبقى الخيط بتاعي اهو طالع من الخرزتين اللي تحتهم خرزه واقفه. طيب احنا قلنا 5 على 2، احنا معانا خرزتين، يبقى عايزه كام؟ عايزه 3 خرزات. ادي 1 2 3. هرجع في اخر خرزه. ده يا بنات الشغل بطريقه العقده.
في طريقه تانية ما بنعملش فيها عقده، بنلف كده داير ما يدور حوالين الخرزه، بس دي احسن طريقه تشتغلي بيها عشان تبقي ضامنه ان شغلك يبقى مظبوط وان هو ثابت مش هيفك منك بعد كده. خلاص. طيب بقى عندي ايه؟ بقى عندي الخيط بتاعي خيط، طرف خيط من فوق وطرف خيط من تحت. طرف الخيط اللي من تحت اللي احنا دايما متعودين ان احنا طرف الخيط اللي من تحت اللي بنمشيه في الخرز، وطرف الخيط اللي من فوق هو اللي بنحط فيه عدد الخرز اللي احنا عايزينه. تمام. قلنا 5×2، يبقى همشي الخيط بتاعي في خرزتين اللي تحتهم خرزه واقفه. فهمشي كده ادي واحد، ومشي كمان في الخرزه الثانيه دي. انا كده مشيته ايه؟ مشيت الخيط بتاعي في الخرزتين اللي تحتهم خرزه واقفه. طيب انا كده معايا ايه؟ الخيط بتاعي طالع من كام خرزه؟ طالع من 3 خرزات. يبقى انا محتاجه كام خرزه عشان اخليهم 5؟ محتاجه خرزتين 2. يبقى في الغرزه الخماسيه اللي هي على واحد، اول سطر بنبتدي ب4 خرزات، وبعد كده بنمشي 3 خرزات 3 خرزات لحد اخر السطر، واخر السطر بننهي بخرزتين 2. لكن في الغرزه الخماسيه اللي هي على 2 بنبتدي السطر بتاعنا ب3 خرزات، ونفضل ماشيين خرزتين خرزتين لحد ما اخر السطر بتاعنا هننهي بخرزه واحده، وهنشوف مع بعض ازاي. تمام. زي ما قلنا 5×2، يبقى انا محتاجه الخيط بتاعي يبقى طالع من خرزتين. تمام. انا كده عايزه كام؟ عايزه خرزتين 2. انا معايا 3 خرزات فعايزه خرزتين 2. احطهم كده وبرجع في اخر خرزه، بفضل ماشيه كده لحد ما اوصل لاخر السطر، اخر السطر بتاعنا. ونيجي نقفل بقى نقفل السطر بتاعنا او ننهي السطر بتاعنا. طب عشان ننهي السطر بتاعنا المفروض اعمل ايه؟ همشي بالخرزتين عادي جدا زي ما انا ماشيه. تمام. ودايما لما اجي انهي السطر بتاعي بشوف الخرزه اللي واقفه اللي هي بتبقى من على الجنب دي، واروح كمان مدخله فيها الخيط. تمام. بقى عندي كام خرزه؟ 1 2 3 4. عايزه كام عشان يبقوا 5؟ عاوز خرزه واحده بس. هنلاحظ ان الشكل بتاعنا بقى مقوس، وكل مره بنزود الخرز او بنطلع بالسطر بيبدا ان هو يتقوس معانا ويبدا ان هو يضيق معانا لحد ما في الاخر هيديني شكل كوره كده. يبقى انا الغرزه الخماسيه اللي على 1 عملناها مع بعض. قلنا غرزه خماسيه على 1 يعني 5×1. الغرزه الخماسيه اللي على 2 يعني 5×2. تمام. الشكل بتاعي في الاخر هينتهي زي ما انتم شايفين كده.